Kubhekekile ukuthi-ke nayiphela-ke inyanga yengcimbi kuko umnyaka-ke lesetulu. 30% wesive semaswati sibe sesijovile kugoma wona-ke umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandzela kutsi ilive lakangwane-ke namuhla ngebubele-ke bahulumende welive-ke lase-Amerika live-ke namuhla-ke lithole yona-ke imijovo lengu-302,400 ethula yona-ke le mijovo lisibo wase-Amerika lapha-ke eveni lakangwane. Her Excellency Jean Maloney uthi bona-ke balive le-Amerika bayathokoda-ke kutsi live le-Amerika ngiloko linikela-ke imijovo leminingi kakhulu kuyo-ke i-COVAX facility imijovo lokubhekekile kutsi iside wona-ke emave-ke lasathuthuka. Today we're also pleased to announce an additional 28.7 million amalogeni in vaccine rollout assistance, including vaccine systems, service delivery, communications, and more. The United States is proud to be the largest single donor to COVAX, and we're proud to be one of the largest donors to Eswatini's COVID-19 response. We know that the Ministry of Health has been poised to purchase and receive vaccines for weeks, and that the global availability of vaccines has been extremely limited. We will continue to work hand in hand with the Ministry to protect and improve the health of Siswati, especially in this moment of crisis when COVID-19 cases are ticking up and global vaccine supplies are tight. Indvuna yelitiko temphilo lapha-ke eveni lakangwane Senator Zingosi uthi-ke bangihulumende wembube basithokotela lesipho lesiqhamuka kubo-ke bantu base-Amerika kute-ke sife semaswati sitakwati kutsi sijove sigomele wona-ke umkhuhlane we-COVID-19 kulandzela kutsi ilive lakangwane lilwa-ke nesibombe sesithathu semkhuhlane we-COVID-19. Lapha sibheke ukuthi sitawuqhubeka sicale ukujova ngoba besinengcinamba lapha yokuthi sesibajovile sijovile ti-70 temphilo kodwa dinenge letinye ti-70 lekufuna tibe semsebentini emalanga ngemalanga lekufuna ukuthi ngabe setijovile nato. Kulokufika kwale vaccine lekhona sesitawukhona kujova bonke lekufuna babe semsebentini siphindze sichubeke sijove nalabanye bantu. Sibhekile-ke ukuthi ngale ndlela sitawusebenta ngayo lesesiyilungisile leseyiphelele kwekuthi sitawucala ngathi ukuthi 70 letikhona lekufuna tihambe embili emisebentini leminingi bothishela nalabanye siphindze sichubeke sijove nalabanye bantu ukuze sive siphephe. Siyabonga kakhulu uhulumende weMamelika ngoba lelakawonde lamohla kuyinfo leyingcayizivele letawusita thina njengesive iphindze isite ne-Afrika yonkana njengoba shito lisiba lapha kokuthi uhulumende weMamelika ukhokhe emavaccine lamaningi kakhulu. Lapha kangwane uhulumende weMamelika ngiyena losiphe emavaccine lamaningi kakhulu aloluhlobo lwa J&J Johnson & Johnson. Indvuna yelitiko temphilo-ke ibe sekuthatha sona-ke sife saseswatini ukuthi sikuthakaseleke lokuthi sihambe-ke siyawugoma kute-ke timphilo temaswati titawuphepha etindzabeni temsakato iyemaswati channel nginGary Carlos ze-King Mswati III International Airport esikhuphe.